budak sewai-wai gegaene dua metajan dogen duseng demen iya nyemak gegaen ane elenan pengawetne ibudak iya ngelah kurungan dua dan dua makelo kanti penyatusan liut kurungan ibune kewah pesan kata kuranane milu ngencanin apa buen iya sedap beling gede lantasan buka jani sedap dina anu ibudak iya lakar luas metajan ejoh kemo kedan bukit ditu lantas iya mepesan tekene kuranane kene pepesane loh buen mani awake lakar luas joh awake lakar luas metajan kemo kedan bukit nih nyai beleng gede lantas secara jani nih mirip tonet yang awake tekuling rumah tajan nyai suka lakar lekadang tiana ini ada kebesan awake tekene nyai loh yang wani lekad dianake sayangan ya cara bagus-bagusnya sayangan sake wale yang loh cara nyai lekad matian ya tegak tenas nebangin siapa ngamah pada membedek nah beli nah gitu kuranane mesaut duseng bani nungkasin buen manene menjalan ada si budak lakar luas metajan kemu kedan bukit mare meketelun kalai luas saget lekat di anak ibune buine elo kewah pesan kena memen anak diceri entu nek kengkenang jani idewet ngelekadang pianak elo yan elo pianake ora indeng kematian tur ngemangin siap neng ama sejapen jelema kuduh ane nunen kematian tur nekep pianak neng pedidi ratu betara sesunan titiang sareng sami ijen titiang pemargi sani becik ratu kengkenang bani dewek jani medaya gitu iya ngerenggang padi dianu bengong sambil lemah pindah-pindah paling lelah ane jani kingsah nang doget sebelum pianake di jumah dadong nih ari-ari ne doget tetep bangin siap ne ngamah mejalan lantas iya mulih memene nekat jumah memene maka siap memene nepukin iya teke buine ngajak anak cerek marelekan metakon memene nak ngodiang cening teke mai lagot ngajak anak cerek marelekat buka kene nak kene neme tiang mare suap ngelekadang pianak lagot eloh nane jani dini di jumah neme lakar king sanang tiang me sawireh orai neng matiang tur ngemangin siap neng amah teken bapa neme nah laman ketu dini subuh king sanang pianaknya ini sake walu sedino abuen yan iya bubuh tur panyonyoen yan iya mai nah nih jani jemak nih cening sawireh nih subah tengai tiang masih todanyatan nyanan teke lantasan ibli budak sinah tiang lakar matiang ngemi jemake lantas anake cerek entu jegiak sajan kulitne putih gading alisne medon intara itu dani nawak sing nyen akan anake cerek entu sing nawak anake cerek entu adanine ni tuwong kuning selet sanje tege memene neloke ni tuwong kuning saha ngabo bubuh subek itu mencolan buyen iya mulih ne jejah tekan kuranane subek deke abulan iya subek galahi subek menjalan tondeng masih ibli budak teke gelisan satu enggal 15 tiban galahi subek
majalah. Ane jani degel atas si budak uli bertajam. Beuh, udah marak puri peninggalannya nengeng maimbuh barak-barak. Neka cuma metakon atas iya tekening kuranane kini betakone. Loh, coba lekat pianake, man apa nge pianak awake loh? Loh pianake beli. Man, coba matian nyai, coba dekatnya ibangin siapin namah pada memedek. Tonden mesau kuranane, sagat mekeruyuk siap ipune memunyi. Dapat tangan ni tuang kuning subema penganggo sarwa putih mirip dia subenawang dewek ne lakar matiange tekening bapane jani setonden ni tuang kuning nutuk memene mejalan membesen ia tekening dadong ni kini pebesene sedih dadone ngeling siksikan dadone nepukin cucone menjalan lah disiye kemulai memene neka jumane rose iya tekan apane paide abane ke tengah alas nah itu di tengah alas tegule iya di punya kayu ni ane gede turun sanyang dedani nyauk nih tuang kuning tur tukarine aji gedebong itu teteket tadi budak abang mulih nih banyu burungane pada membedek nih tuang kuning ajak ke tekan dia dari nih ke suargan gelisang carita ane jani ibu dak subedua tur sakit-sakitan ditu maru lakas pariangan ternyeselin paling raksanan ibu ne ane ipidan aduh benah saja buka munyin kuranane ipidan mi tegeden idewek apang status sayang teken ipreti sentana jani tepu angkasa unduke buka keni idewek seberdua dor sakit-sakitan nyen lakar pepira idewek jani dije idewek lakar ngelele gampang kudang meh-mehan mati idewek tuseng ade ani lakar lupukin gitu parisesana ipun ibudak inggih pamiarsi sinarek sami irage dados reramu irage sareng
sami dados irama patut sayang tekening ipiana eloh piaden ngani padah kawentenan nyani putra suputra sami luweh sideng wiwitan sentane sami mak utama niku watah unten carita titiang sami wau inggih sami mangkin sedurung titiang pamit titiang ngaturang pengenjal Om Santi 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 Om. Inggih, sing pamilat saking nomor 7